Fixeu-vos que diferent, no? A fora, la sensació de castell, i aquí quan entrem, llum, no? El blanc que utilitza sempre cal dir, no? Ens proporciona aquesta... Veiem molts dels elements arquitectònics importants de l'obra de Gaudí. La primera és que tot ho revestia, jugava amb les formes. Fixeu-vos que comença. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the